Максим Кирович Аммосов атынан қатырық орта сколата төріттеммите 95 сыла. Оонунан көлүүнени иден тахарбыт үсмендеменнәк тас оскола тыгынчы 991 сыллаққа анын арибыда. Отын кенчайры ытчатты хугар кескилләк үле силиhe мутуга қатырық нехилеген барыла сиригер отугар тәниен барбыда. История керехелерінен тыгынчы 930 сыллаққа үйерекқай билиге ыңырар бастакы олук урулубыда. Бастакы хартыска быхылақ оскола кене. Бұл бастакы корпус қатырға сколатын кейіне. Урукута бұл, конечно, туғынан оғынан оттылар ол. Онда бұл мана саханлар екен бұтыралар. Онын сақалы туға аны елінтен болан, ол бұжекеттен керелері біді, бастан. Онтан еті кәлін, онтан кәлін улардан бер біттер, анар аттеттен керер гына. Екі корпус бұл бұдың кәнеттен. Бұл бастакы хартыска. Оны bu olurdu mastar dedingdi. Bu mastar olurdular. Bu daha bu kırığa tibetleri bit bastan. Bu lağını bu kartıska bu ikiz toq korpus tutulduğundan kanitten. O ondan emi ikiz korpus var bit bu. Karaskola. Улахан скола, краскола яна арттырды бит. Бу маса скола тутулдугар отчолорго Максим Кирович Аммосов сүйүлпүдө көппүдө. Нороттан таксыбыт мударай кеги инникини өтө көрөн. Сөптөк быхарылары ылан үлени камнахы кыя кототуппуда. Саңа скола тутулдугар төрөппүттөр можуйсулара күстэ хете. Оголорбут үйренектере этедиен аңардас или күйүнөн 2 оскола корпуга тутулдубуда. Колпос үлетин быгыгар олуктактар 1-5 карчата суок тутан тахарбыттара. Оскола турар местетигер улахан жемек күнү такыбыт. Канна тутабыт денер. Ол сағана Максим Кирович Аммосов кораттан тақажыбыт. Ликовой масананан оны ол мөккүйіністен баран кыттыспыт, оны әппет. Бұ барала сирек кең нәлемен, оны кәскелләк хер, оның үрдік хер, оның бұ манна тұтар ордық бұлу ебет. Ол ехін жай бұхарынанлар бұ манна тұтан сағалабыттыр. Тұталар егер болағына алтта еті әппетелі бет алтын електен уыстары бартын таланылдықтар. Уыстандары бартын. Онна мастер бахала женке жахаян туттар бит. Ол сағана қаннады боларын күрдік оскола 2 жиете, учутоллар олырыр жиелері, интернат қазда корпустара оғығының оттулаллара. Маны бардын нехилектер оскола коллектива жағанан отчатоғы бұтарған тымныны ұйыптыған кәллектері. Қолыбыр маймаған хелегіттен келер оғылыр күн айы сәтті берістені қаман, тоңу қары кәхен сыра сылба бұстарынан өреміттері. Оларын сырдыққа жолуғу күйі күдіғі ұқпыта, били дойдута, үтіуға кереға ұғыйбыта. Иді күрді көбекөнттен, арбынтан, фрунзеттан, модуттан, бөтүңтен, барыта сәтте ағыс нехилектен арас идиләк, майгылақ, тулаяқ, соғытық иелер оғылыр түмсен, бір жекерген күрдік айымнылақ, үлі үйрек қыма сағылыбыда. Сәтте кластақ саңыз кола 1931 сыллаққа улу өкті бірағынегін көрсі, сәтінні сәтте күнігер анын арыбыда. Бұ маса скола 1990 сәтте сыллаққа дейірі үлеләбіді. Рақтан оқамын хен тоңауын бұла кірі жәңін. Onu tamam barangı skolu wattırın körün barangı jay tuğtuğun. Kamarın turgetiydiğin yer kelen ittak sarığına. Şu baydanda. Kelengin harazı batarya olsanı bir xusu batarya bulaca. Onda kelengin bataryalarga kelen ittağın bulaca. Manna barete ürenetçi bolan sürekteni, komsomol kekketiger kiri, uğun переменалар, araz tematiskay kiyeheler, kuruhuaktar, lineyka, pakuattar, olimpiadalar, klas çastara, siti, foto, attestatın ılı, ol ütüye eyge elbaqıtçatı söptaq solga siddebide. Töhödü biter-bittere ırattar, bilinge kemge kölüneler südersibekke sibästerin tutasıljallar. Piotr Muhin sayıngı bir ütüye gün, kılahın kırgıtlarının ıran oğusastарын aqtıstılar. Мен 10 класска келбитим. Бу Мухин Петр Петровичте бирге öğrenmepпит. Бүгүн манна бехине албы кытыгар мактанабыт, үрдүбүт, долгуйдубут, потому что бу школага мен ием öğrenmите, кени бирге төрөбүттере, онна бем öğrenмитим бу школа бихеха солтатан хаулахан, кени кыржагас. Südüt объект тем болар. Тем более Максим Кирович Аммосов бу школа тутутугар кени клата бар. Олехтен бихеха осайнан катырык бихеха олус маннык намнагар тох маннык быдан авторитета улхан эте. Школага кихич гоханихен маннык долгуер, потому что кени масштаба, кени энергетиката биллер манна наха элбех
Оға береммите күлі, өрі, білі бәғатын ұлбыттара, мантан учуанайдар тақсыбыттара болу артыстар, биллер жоннор. Жонтуда хуақ Босколаны наха ытыктыр выпустары бары ытыктылар. Бу юбилейнен каян көрдік. Ол курдук каз бидди кихи өйгөр сүрөгөр оскола жете ота аспыт кем актылганын агалар. Оттон учуутал сырдык мөссөйне күн жыл астагын айы өссө күндүтүген ихер. Петр Петрович бирге өскәбит оголорун ыңырбыта бир улахан төрөттәк. Кинилер быйыл осколны битербиттере 4-5 сыла, онна кыржагыс оскола 9-5 сылын көрсө күндү беле хоңурда. Катырык бир бастың ыччата туох бар издуухатын ууран очотоого билики хатын үтүгүннерен аныгылы тылынан макетін оңорда. Бу багасынатын Петр Петрович олокко килдерен эре баран чугос жонугор эппите. Ол курдук бир бастыкынан кылагын оголоргор сохутчу түгени оңорда. Онон 4-5 сыл анара түгер битербит выпустар түмел анын арыян долгуя киддилер. Петр Петрович сүрбеттен тақсасыл Жокускай корат туту департаментгар архитекторынан үлеләбіде. Онын иделәқ да боларын бұғытынан туық бар ымпығын-чымпығын, қаз бидді мұннығын аған суаттан учуаттан оңырбыд. Манны көйгі санаға үйереммет улапыт кыхаға дерің обастабыл, мақтал онна таптал күйіз күдәқ ұқпуда. Ыйтачылар тубу макет туықтан сылтан ордың ден. Onun ben bu қатар қолықтаға боларын бұғытынан Коракколорун билеген, onun келехаджачыгын сайынын сынjana, onun serastığını kühünün. Onu arayı bildi onca Allah'ta kelbitim. Kraskola bud 2 korpus, kraskola jana hatta 2 korpus bud huaq. Kötüres biter bit. Olihin tınmanı kuttal sığa kelbide. Anı bu bir qal bud oskola bud nime kötüren kahyaqtıra jemmi. Olihin turdan turamın kaymeyini budum. Bar erdağına kötüreliklerine jemmi. Onu kaymeyinin lambaramın da Оңыруққа макет оңыран өйдөбіл күрді қалын жемін санамыдым. Тем более, жондар білеген же бар боландар тәңнен көрілер бұл ажы. Қолбыра қаны сығылақ бұл деген макеті күтті тәңнен көріқтері жемін, ол ең бартын тұдайды точно ағын ордамыз. Оннан үйрақтақ кей бұғытынан пропорция еген композиция еген бартын бәрмін амыз. Оттан оңыру бір чиста ұстуға жен жүхінен талағын бұл ажы. Бұл мастара генлері күн отыгар ген арас-арасты туқтулары бит. Күн оты сире бит. Әлбәқ әлбәқ туқтақ градациялақ жүннәға бит. Оннан кыртык туқтаны бұдым, ұстуғырдан ұлбыдым, ғырғырдан ұлбыдым, отак. Сыл хонук түргенник ахар билигин эргитен көрдөккө бу манна бу класстарга келер күлүүнө инники күнүгөр үлелебит учуталлар умнуллубат соллары халлага. Өскөтүн маса школа ихинягыта барыта урускалламыт боллагана Петр Петрович үлетигер очотоогуну өйдүүрүнен барыта орун оннугор турар. Оскола түннүгө үелеhe, уота күеhe парталар, орой меник огожону осколагы ырбыт алтын чоран, айымнылак толкуйдаак салаятчылар, олокторун оголорго анабыт учуталлар, кең коң сырдык класстар бу барыта үгүс көлүөнага умнуллубат огосаас кеме. Петр Петрович бу үлетигер өссө бир кихи сөгөрө үлелебит учуталлар доскага суруйбут бага санааларын кытта киллербит. Макет олого турар атага эмие аптар толкуя, ырытыгар тойугар тие чочуллубут. Бу химия кабинеті, бу химия кабинетін лаборантская, бу булаганы көрүдүрбүт. Бу мандан сцена барты, мандан тахаммыт консердирси битити. Бартарылдыр. Бу булагана математика кабинеті. Директорская. Маннык. Бу доскага хеп учуталлар бут бәлерин баганаларын сурубуттыра бәлерин бочардарына. Олихин бәлерин бочардара маннык өйдөбөнү күрнүк халаты доска. Бу Людмила Лазаревна ден омуктулун учуталын туга баганаларын сурубута. Онна бир кергеп битем ден бу одноклассница бут Надя Азарова Аласилге ден поэтесса кохоно. Эти кини туган бу кохонунан ырыгырылды бута. Бу манна мега тыгыр. Бу тыгырара. Бу егер манна бу тухтак колонкалар, бу манна тыгыр.
Петр Петрович бирге төрәбит эжие Ульяна Петровна буйлага быһатчы кыттыгастаах самай эппетнестаах үлеге тутуу мээрейин ылыга көмөлүспүтэ. Онон бу толкуй олоққа киирбититтен олус үйерен долгуян уядыян санаатын үллехилле. Босконы бу манна хетоны сулаха битер битим. Оны бу буратым оңором ген буланна бата раттыгынан баран онук этен баран битен халбыт олин бия хайбатакпыт. Онтон бу быйыл осколы юбилейгер оңорон агалбытын истем видеолар көрбүтүм. Сахай бу тагы бары биге тереп талтыбыт. Онтон де бу каянда баран көрөктәкпин демин келерин истемин бу керсемин бу көрөн сөгөн мактаяга турабын деп курдук. Бу айс оскола эддалабы сүйрө хаҗарбын санатым. Оны бұл үйремет класспын олар бұл партамын кітті көрдім жейі күрді. Бүгін ұчауы бастықын көрдің? Бастықын көрдім. Иле көрдім бұл көрдім. Әтебінде бұнар бұл аско туын түнніктерін раматын краската бар бұда кірді үйдікче жей. Оннау бейт ора жану ядайды өтте. Оннук толгүйді мағайыз. Очотоғы учуталлар кең билилері, үрдік интеллектері арас кемге үйерінен аспыт оғылар өйдіргөр сүрәқтергер билигин да сөңін сылжар. Ол күрдік олыққы гынаттан тахарбыт, таланнақ педагогический коллектив билинги көлуіне учуталларға бастың қолы бұр болар. Қатыры картос колатын, тыгынча 912 сыллаққа бітер бітім. Петр Петровичтақ бігеге бір сыл иніне бітер біттері. Онтон бу оскола үлелик алек биттен арас тәрәһеннәр болалар, оны оскола юбилейдергер учуталлар даган үләһеттер атан үйрәнә урку выпускниктар даны мечтайдыр этебит. Бу маннык биге оскола вот макета бар болдун ди. Оны быйыл эмиске бу Петр Петрович биге барыбытыгар бәлә хоңор бутугар наха үйрдүбүт. Бу кабинеттерге тон бары үйрәнәк битчи. Бу манна боллана биге самый күндү бу математика кабинета. Бу манна биги убастыру шталбыт Анна Ремеевна класс посалая читалялявите. Онотон бу кас бидди кабинетка барта бәйте туспа историялар. Онотон кас бидди үйремит оголорга олус күндү наха чугай белек. Оно макталбыт муңра хоқ Петр Петровичка. Маннык макет бар болон багарбыппыт олохаратта. Кемемит оңороро боллар демит наха мечтайдыр этибит. Онотон бу Петр Петрович оңорон агалбытын истемет олох бары наха үйөрбүппүт онолох көрөрү бага болбуппут. Оното көрөн барамыт алох астыны бөгөтө. Тоо детерген барытын наха олох чөпчү ымпыктан чыпыктан ровна сөптү бехеннерен оңорбут. Онолох макталбыт муңрахух. Петр Петрович тутууга быһаччы сыһаннаах киһи буолан, бу эрге жие туруга сыаналанан өрүмүн бардагына өссө да турар кыахтаах диир. Онон көтүрбекке төттөрүтүн сөргүтен оңордокко дириң история каттаан тиллие этедиен этер. Катырыктар аны күһүн үбүлөйдäэх сылларын белетиэхтере. Онору күчүе богу багайы токтар бит, титмастар бит. Өссө даганы турун сеп курдугун көрдөкпүнө фундаменин деген бартын улардарлары болор турун себете жигине. Бу бериге олоққа кынаттан тахарбыт оскола үтүмен үлетин сороғаре ақтылыннаған. Ол әрен үтігіннерен оңыру 95 сылын өңөлен аспыт кеме арылқайдық көрдірір. Макет білеген осколы түмелін бастың месетігер тұрар. Бу болар идеға беріне, олық сайдытын серінен историяны кәрхелер, ұрқы кәм бұғын секетер, көліні сол бұғыр көстүйдің сырдатар айымнылақ үлі.